السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب لمرد أسوك من دمو جام يا ربي أو خير مكران خير كنا قالي أو مارمي ورا كيزونو هلي أري وروي كيزونو كوي لورو جاوي لمرو إنكما أو شبكا كونيغا مونغوني ترانسفير لمرو دينكما ya hagara demani ke kunman kawo don wona jawi limro denga madretinga kenke zone kangai atiyeli sehidin pure ti sehidin pure an kampani himeno go kala gajaranga alla killeni tela kampani kunyewa otini kenja bundi shahidin pure kubeno go fatini gajaranga alla killeni dinan gajangan killen kama kunya ni sehidin purun su hokanan konwa kunya ni sehidin purun su hokanan konwa kungana buhari sedin purutana nono himberu ku andabana kungana buhari shahidin purutana nono himberu ku andabana kunna kangaro kangai ahana yare bego toko jalandi ne islamin gani dongu ken khana ni sedin pure aro serebe akallen sawunga bugu yimbe nya garabi kenya akallen sawabunga ken khana ni sedin pure aro serebe qenu ho qenan kama nya kompe wal ma nya kobiya walma nya yite ala kulli hali hoy wo ko ne kaman kama nankare kembra ken kama nan ka hanani saidin pure madama islam nya gani aro sereben woto esidandi anya mobile sida anya motoyo kun kama non ka hanani saidin pure aro sereben woto ko jili kuben woto ko jili kun ka hanani saidin pure aro sereben an gunne na antunu dulendo dakunya sababu nankare kun kama non ka hanani saidin pure aro sereben ka hana wate wono wate kahirin kusa ga bala andi nan kusa an kallin saten bukendi kahiri bamaran wate kaliya dongo ana karaken killen ga makin kana ne sedin pure dongo ala kula hali diga medde hunde sawra sedin puru ay tapo ora matammu aro nyeru Allah harin sai suka manten kama nanti suka manten sedin pure wa alqiyama ko tai suka manten wono arjana sai sunda fati kella halari madama islam nya ganan sedin pura o kenyana sawabu na anjunubun nyaha sedin pura o kenyana sawabu na anjunubun nyaha angono arjana ka sedin puru beno i valeron ko rengani i daraja ngan qora dina sedin purun su kenu kuben go kala alla killen kama kembale sedin puru model ngabe ne hari serega na diga bawo sere na kari angara kebe kare kembale sedin pure wal mahayna onda qananga dan na buren baten nan kare ala kulli hali kun suka madan sedin pure alqiyama ko da sedin purun suka humante isono arjana inshallah suka madan wono arjana madama islamin nya gane kembringa igollenga kondo tikebe sedin pura ko nya sawi na kenya ha udangan sedin pura ko nya sawi ne junubunya ha kembringa wono arjana idarajan kana qorena Allah ma musir kembra wotni o mare menda o tin o jabu ke honini o di sedin pura ora matamro nyeru Allah ran sai suka manden kama ora matamro nyeru ala kulli hal ke woni hay ishara nyani wara honne konari kembala har sa suitige ala kulli hali ana tunan dis sedin pura kan bambiti gajalla kan sedin pura ka gajalla kan sedin pura kenya ni aho daraja manga kenya ni daraja ngabe ngo kubenu ala gati kubenu ta mai hay nanti hurunya ni tingarun tunyande ta ma tira ti huru tingarun tunyani kembrenga sedin pura suka manden wono arjana wa suka manden jurmungo yahine inshallah kembrenga kai atende hana njabunga bo atende mpilandi bo kene tende otini o marmenda ini du krosi kentende ndambe kentende nan same ke kane Allah hare ndanje halle tabi nanu ngati aro tabi nanu tende kenya sawi salama on kana gaggabe kun kara tende ke killen gama wa salama on kana gaggabe iro kasonga ifade kasonga tende ke killen gama kentende na khangai adi tele qur'ana ni taga honyewa kentinde nan same Allah hare ndan yanka ne honne ki afit nan giri mosiri diga kile wono woti mutazilanu yakun qaidan yani nan de qur'ana yakun yi to jarabin tay mosiri imam bukhari nuwati aro ahmad ibn hanbal nuwati dongu urato ana gabe jarabi tay ahmad ibn hanbal kenyime fati kasonga ira tinde kinara tinde jabe amanya amagemu inyongi lungu ira na rokasonga ira katu makame jane na ntla na rokasonga afati kasonga
to ana gaba gaba fitna ga dawtin daga bade ne ga jawu min kangai otin qur'anan bitit taga hoy qur'ana ne Allah sai khane qur'anan bitit taga hoy qur'ana ne Allah sai khane o kharama bagal haydar hay kamana kitabu be tafsir kinani arsalai wadi samardani kin gano sai na kama muksiri nan da qur'anan bitit taga hoy laysa alquran bi makhluqin qur'anan ko ne taga hoy ni qur'ana ni kalamullah Allah sai khane don Allah sai khane kin bitit taga hoy taga honu halake na ro taga honu ya bade kembere na qur'anan bitit taga hoy jango ana halake wotno marame tirnan jawun ha qur'anan Allah sai khane qur'anan da jaden taga hoy kembere wogati hangamanu benu wono ikunde ti wajibi ti tuanu nan ti qur'anan ni taga hoy ti wajibu na kenya koni tuanu kama dunye tuanu sobu kuma dunye kengoni tuana soben su ko man dan jamare nan da qur'ana ne Allah taga honye qur'ana ne Allah sai khane qur'ana bi taga hoy qur'ana ne Allah sai khane qur'ana bi taga hoy don tuana soben su ko man dan kyako banya sawi tuana gabe gabe ra fitnan gidari honu me kallen sabun buwari honu ra kasonya sine gabe gabe Muhammad ibn Hanbal ke ne mazhabu ke yu na ataninga mazhabu ke yu khurna atani ana atanin Muhammad ibn Hanbal don akenda ida ken katu kameja ne nan tana na rol kasonga ke diga me sawbura nan ti doro na ko nan ti qur'ana ne taga hoy ati ayi ti qur'ana bi taga hoy kameja ne araken muyi nan tana kasolen kamuyi amadu nga ko ne few nan ti qur'ana ne taga hoy kembira ken fitna ya gire ken ati ke wati a fitnan saw kembira o hembe ko ne tirna unda harsa ini du tanga ko tirndu ina ma a fitnan girde hilakari na sawo ya fitna qoro nyawro ke diga kilebe woni woti mu'tazila no ikun aqida yani ke nan di foki sawna ko ni nan ti qur'ana ne taga hoy kembira o diga mende honini odno mara mi ara tirnu hili bekino kempa kuy ijabun kan hayke inshallah kembira woti ni assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.